Akihingura laboratory thibitari-ini waria Kithiga Kabare gavana wa kaunti ya Kirinyaga wa iguru augite thibitari uyu uri ukoretwo gitungatira makiria andu 10,000 riu gukorwo kiheana utungata ukinyanire kuri muingi na kunyihia thabari ndaya iria marathiaga nginyagia thibitari-ini munene wa Kiruguya gwetha motungata ma ithimi cia laboratory. Waiguru augite thibitari uyu ndugukorwo kiheana motungata tu kuri muingi waria Kithiga amu nginyagia ikari ya matura ma Ngungu, Ithare, Kabari na wadi ya Baragwe ni mekuguneka. Laboratory ino ne gutethereria andu hakuhe 10,000 aria makoretwo mokaga dispensary ino no wakinya ne guthimo magatumwo Kiruguya kana magatumwo Kabari na residents aria meguku ni maguteithika na diagnosis guthimwo mirimo tofauti. Kutoka siku ya leo hamtakuwa mnatumwa mbali au nje ya hii hospitali kwa ile vipimo mnastahili kupata. Hiyo ni ahadi yetu kwenu, and your excellency, we are very very grateful. Jesi mwikuo unaona kama tane tigo kae nitho tika to kuongerera maundu na kwa sababu tuko na space wa excellency tunakuomba ogu tukuthi na mbere wona rabu ya bingo kama maundu mange mathi na mbere thibitari no ni tuwe muthenya umwe wa mithenya ni tugukorwo tuna maternity. Thibitari une wa kenda hari mathibitari 20 maria marikitie gwakwo ni thirikari ya gavana wa iguru muoroto ari kugacirithia utungata wa ugima wa mwiri kuri muingi wa Kirinyaga. Mesiragia tutirathikiriria no ne tuthikagiririo na turerwo ninderirwo kuria Kianyaga ni kurendekana male ward na ungeona muvango wa thibitari yo ya Kianyaga we have put separate ward ya arume igakorwo a special na ward ya atumia special na maternity special na tukongerera thieta igiri. Ihinda-ini riu gavana wa iguru ni aheanite miberethi ya mai kuri aikari akiuga hari budget ya mwaka uyu maigite keheri-ini ciringi milioni 293.4 hari tabara itiganite cia mai kaunti-ini ino muoroto ari gutigira muingi ni wahota kurima na mai. Tukona muthi twamurehera baibu guku our core economic activity ni ya ngirigasha na tondu twenda kuongerera kindu gitagwo production tuka make sure mai me mici oyo theketha tukahota kuongerera production. Mukipewa hizi pipe na excellency, tafadhali twende tuweke kwenye inafaa, tusiende tuweke mahali ziharibike, twende tutumie venye zinafaa. Muthomi muge aikagia maitho kabere ni ndiracokia ngatho ndamenya ati mitungi ni twigathi ngacokia ngatho kwi gavana tondu ni muthomi muge. Handu-ini ha Kameme TV kuma Kabare gicugu kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa Kierie.